Yes, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari. Tugatse muri studio rero aka kanya n'amakuru adasanzwe by'umwihariko rero ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugaragara aho twibanda mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, byaba ari ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, tukamenya uko bihagaze muri rusange. Ariko aka kanya ntago ndi njyenyine di ku murongo wa telefoni, ndi kumwe n'umunyamakuru wabigize umwuga akaba aherereye mu bice byinshi bitandukanye byahariye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho yibereye muri iriya misozi ya Uvira, aho agiye kutubwira uko situation ihagaze muri rusange. Ariko mbere na mbere ndagira ngo mbanze mbabwire impfunyamfunyi ku byo tugiye kugarukaho muri rusange. Turaza kugaruka kuri drone zidasanzwe ziri gukora akazi kadasanzwe z'umutwe wa mama 23, ndetse kandi turagaruka ku bitero bidasanzwe by'igisirikare cy'u Burundi n'abasirikare ba FARDC bagabye mu misozi itandukanye yahariya muri Sud Kivu. Byose turabyinjiranamo neza ndani kwa ndani. Bwana munyamakuru, turaza kugaruka ku zihe ngingo z'ingenzi. Turaza kugenda tugaruka ku ngingo z'ingenzi z'amakuru menshi agiye atandukanye, ariko bwana Karimba, yes mbanza nsuze abadukurikiye mbatera yamo mbabwira habari za masiku, ndugu zetu kabisa, tuko pamoja uko banyumva kabisa. Mbanje meze neza, nzanye amakuru y'ubwino n'ubwiza mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo, intara Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko twemeje ko iyi ntambara tugomba kwirwana mu itangazamakuru muri rusange. Twese cyane rero ingingo z'amakuru yacu, bwana Karimba, abaturage bahariya muri Sud Kivu bakomeza kwibasirwa n'imirwano mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano ikomeje gutakiranya abarwanyi ba mama 23 ndetse n'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo. Hari amwe mu makuru namaze kugenda anohoza na hawe na zimwe mboni dufite mu ntara Kivu y'Amajyepfo, Akayanza, Munanira, Kirungu ndetse n'ahitwa hariya muri Uvira, hafi ya Uvira, nuko hari amakuru angeraho avuga yuko hari andi makuru nagiye mbona kabisa, nagiye mabwa na bamwe mu bataramu kabisa b'imbere cyane hariya mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mama 23 rero hari amakuru ambwira yuko ngo yaba igiye kongera kwataka bundi bushya agace kafi. Aya makuru urayafite? Aya makuru ndafite, turaza kuyagarukaho kandi tubihuze n'ibiri gukorwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo no ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC, aho bari kwerekeza abasirikare benshi biri bice ndetse kandi no bice bya Warungu. Gahunda bafite no kwigarurira ibice byinshi bitandukanye byahariya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko umujyi wa Bukavu ndetse n'imisozi igize umujyi wa Bukavu itandukanye, ari za Kamanyora, mu Mashoka bari ndetse kandi aho bivuga yuko bashaka ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ni nyuma y'ibitero kandi bitandukanye biri kugabwa n'igisirikare Repubulika Demokarasi ya Kongo bari gutegura, aho bari kuvuga yuko ngo bagomba kubohoza imisozi myinshi itandukanye intare zasarambwe zibitseho nyuma yo gutegura operation Simusiga, operation Karabutaka z'indege z'intambara ndetse kandi n'ibibunda bya muzinga byiganjemo ama BM. Bwana munyamakuru, rero mu 23 hari andi makuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo ngo abaturage bahantu hitwa Kihade ndetse na Kigwegwe bamaze kwimurwa nyamuna iwarikane mu gace ka Ikobo, wamaze kubura igice hagati y'abarwanyi ba mama 23 ndetse FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Aya makuru ndagenda seba imuzingo nyamuna bwana Karimba. Amakuru ni menshi cyane, abadukurikiye nababwira ati ni menshi cyane muri rusange. Amakuru yo ni menshi cyane bwana umunyamakuru. Turagaruka ku magambo adasanzwe ndetse kandi yuje urwango akomeje kugenda kwirakwizwa n'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi bitandukanye bya hano, aho bari gukora propaganda mu baturage bababwira yuko bagomba guhumukira ndetse kandi no kwagurukira kurwanya umutwe w'intare zasarambwe, nyuma yuko umutwe w'intare zasarambwe uri gutegurwaho ibitero Simusiga, ibitero Karundura, kandi ubona yuko rwose ibi bitero bishobora kuza kuvamo ikintu kigari cyane. Ukurikije buryo imirwano iri gutegurwa bwana munyamakuru, birumvikana, ariko bwana Karimba gatatu ifite ubwoba bukomeye cyane, ifite panikimenti ku rwego ruri hejuru cyane, bitewe n'ibitero yagiye ibona byo mu bwoko bwa drone CH4 kabisa na Wazareno FDNB, afadete bagiye bayigabaho
yaba mu gice cya Warungu yaba mu gice cya Minembwe bagiye babyumva. Rero magingo yari ikintu twakwita guparika ku nyeshyamba z'amama 23 mu ntara ya Kivu Amajyepfo mu buryo bukomeye cyane. Ariko bikavugwa ko mama 23 yiteguye cyane. Gusa aya makuru ndi gukesha zimwe mu mboni numvise ko hari ibindi bikoresho bya mama 23 zinjiye muri ya Kamanyora bigiye kwifashishwa mu kurwana mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ibi nabyo rero ndagira ngo tugende tuva imuzingo urugamba rw'intara ya Kivu Amajyepfo. Ari umutarama ajyambwira ati nibwo rwajya kuba rwose, ati nibwo rugiye kwambikana hagati y'intare za Sarambwe ndetse na Wazalendo FPGNB ndetse na FARDC. ubu rugamba rero rukomeje kugenda rukomera cyane ndetse kandi rukomeje kugenda ruba ihurizo bwana munyamakuru. Ahangaha ngewe yongeye kuvuga ibintu ndabanza nkabica ku imuzi, nkavuga Igitero ariko nkavuga n'ikibimutera. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bari gutegura operasiyo simusiga, operasiyo karabutaka. Ni nyuma y'uko ngira ngo byagiye bigaragara y'uko izi operasiyo simusiga, operasiyo karabutaka zagiye zitegurwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko batangiye kwegereza abasirikare muri misozi yo mu gihugu cy'u Burundi yegereye hariya za Rumonge, hariya za Bugarama, Magara, Rutuno, Muturirwa, Minago, Kagongo, Gahinda, Busaga, Murambi ndetse n'ahitwa Mubone, Gitaza, Migera, Muhuta n'ahandi hatandukanye. Aba basirikare b'abakomando nibo bagiye bambutswa bashyirwa mu mato, kandi bikanavugwa yuko izi mbaraga ziri kugenda zigaragazwa n'igisirikare cy'u Burundi zishingiye ku mafaranga atagira ingano yahawe aba basirikare, amadolari menshi cyane rwose. Bivuga ko kubitiro babahayemo 1/2 mu rwego kugira ngo babone buryo kibahangana bahangana n'umutwe neza Islam. Birumvikane ko rero ibintu bigiye gukomera kandi birumvikane ko imirwano igiye gukomera cyane mu misozi ya Sud Kivu ndetse no mu misozi by'umwihariko ya Uvira, ukurikije buryo ki operasiyo ziri gutegurwa, kuko abasirikare 33,600 nibo bari kubarwa mu mibare bamaze gushyitswa mu bice bya hano muri Uvira, bagiye kwataka Sud Kivu bagakuramo umutwe wa 23. Bigaragara yuko rero uno mutwe nawo gahunda usigaje nyuma yo kubona yuko umubare w'abasirikare bafite ari bakeya ku ruhande rw'abasirikare FARDC ifite n'abarundi. Uba gahunda bazanye niyo kurwanisha ibifaru ndetse n'indege z'intambara ziri mu bwoko bwa Search4 ndetse na Kamikaze zo guhangana n'ibi bitero. Urumva yuko rero ibintu bikomeye, kandi urumva yuko bikomeje kuba ihurizo, kandi uko umunsi ugenda uzaza niko bikomeje kugenda bihindura. Ngewe ndagira ngo twinjanemo neza, ngewe umbwire ese izi deployment z'igisirikare cya FARDC mu misozi ya za Kavimvira, Kawezi muri Uvira ndetse n'ahitwa za Kikuna Kiriba hafi y'umuhanda Route Nationale 5 ugana mu byerekezo bya Runiga ku muhanda ugana za Sanje na za Remera, biraza kubyara iki mu gihe umutwe w'ineza Sarambwe nawo ukomeje kudeployinga abasirikare hariya i Murenge mu byerekezo bya hariya Dembe, Kihande, Kingwengwe ndetse no muri misozi yari hafi na Shabunda ndetse n'Ipene kusa. Bwana Karimba urakoze cyane. Gusa hari ikintu nabwira abadukurikiye muri rusange. Intambara y'intara Kivu Amajyepfo, urugamba rwiteguwe igihe kinini cyane. Mama 23 kubibuka neza yafashe umujyi wa Bukavu, umujyi mukuru w'intara Kivu Amajyepfo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025. Ubwo rero mama 23 yafataga umujyi wa Bukavu, yahise itangaza ko yiteguye gufata umujyi wa kabiri w'intara Kivu Amajyepfo ari wo Uvira. Bibaho kenshi cyane. Gusa igisirikare cya guverinoma y'u Burundi FPGNB ubwo cyinjiraga muri Uvira, habaye ikintu twakwita korekinesi ku misamba z'amama 23 zabaye izikoze mu jisho mu buryo bukomeye cyane, kuko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyabashimira FPGNB cyahise kibangamira imwe mu mipango y'imisamba z'amama 23 ndetse cyahise gituma imishinga y'amama ubu magingo ya ubutasi bw'igisirikare cya FPGNB nibwo buri gukora mu ntara Kivu Amajyepfo imaze muri Uvira. Ni ukuvuga ngo ubu kugira ngo mama 23 ibe yabona abo ikoresha n'abagambanyi muri Uvira ni ibintu bigoye cyane bitewe n'ubutasi buhari bwa FPGNB. Ibi rero bihita bitangira gutanga ishusho y'urugamba rukomeye cyane magingo ya kugira ngo mama 23 ibone inzira zigomba kwinjiza Uvira ikoresheje ubutasi ni ikintu kigoye cyane.
kuko ubutasi bwayo bwose bwamaze kugenda buvumburwa. Niba ubyibuka neza mu 2023 yagiye ikoresha zimwe mu nyoni FDN igenda izivumbura, igenda ikoresha abana ubwo yaboherezaga muri za Uvira bagafatirwayo abamama ndetse na bamwe mu bapapa, ndetse yagerageje no gukoresha impuzankano. Ariko bwana munyamakuru naguciye mu ijambo, hari akantu numvishe ngiye karansetsa. Ujya ubona bya bintu by'ibisati bajya bambika imyenda mu masoko, abantu bacuruza, ngira ngo imyenda murabizi neza, ngira ngo ugira na business rwose, abantu bajya banabimenya business yo gucuruza imyenda. Biriya bintu by'ibisati rwose ngo niyo mayeri igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje muri iriya misozi, ngira ngo wagiye ugarukaho, twavuzeho y'ibitero biri kugabwa n'umutwe neza asanzwe bakoresheje drone, ngo bafataga ibisati bakabyambika impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi, ngo bakoze isoko rikomeye cyane ryo gukora ibisati byinshi bingana n'umubare w'abasirikare bohereje mu bice bagiye kurwaniramo. Noneho ngo drone z'umutwe neza asanzwe ngo zifite ukuntu zasharingaga amakompora, ngo amakompora karasa stati abasirikare ngo bihishe mu mvumo. Bwana umunyamakuru, ibyo bintu nabyumvishe ndavuga ni noneho ino ntambara uretse kuba ari intambara, noneho dusanzwe tuzi ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ngiye mufata nk'umukomediye, ariko noneho operasiyo ari kurwana noneho zirimo n'ubukomediye burenze bunateye n'ubwoba. Ndajya komeza cyane unyibwirire mbajya ngo nako kana abantu bakumve rwose tugacishemo. Bwana Karimba urakoze cyane. Ndabona urugamba rwo mu ntara y'Kivu Amajyepfo rushaka n'amarobo azaruzamo, kuko abantu bumve neza ko ari urugamba rukomeye cyane. Yumviyemo 23 ibona n'inzira ya balkanization, barashaka gukora icyitwa Kivu Republic muri rusange. Babona neza ko umutoza bamaze kwizera Uvira bakicara ku meza y'ibiganiro muri Qatar i Doha, balkanization bigakunda. Niyo mu gihe babona ko batarafata ubyandere ko Uvira amagingo ya impamvu ibaraje inshinga, ni kimwe mu gice gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imaze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu Amajyepfo. Iyo Uvira umunsi baba batarayigarurira ngo bafunge imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi na RDC, birumvikana ko ingabo z'u Burundi zitazagaragara kwinjira muri Uvira kurwanya amoko. Erega bwana munyamakuru, ntabwo ari ingabo z'u Burundi gusa, yego ingabo z'u Burundi zirenga 10,000 zirimo zarazanywe zirahari hariya mu misozi ya za Uvira, za Kavimvira, Kiriba n'ahandi hatandukanye. Ariko buriya abasirikare benshi ba FARDC nyuma yuko barwaniye mu misozi ya za Bukavu bagatsindwa, buriya benshi berekeje muri Repubulika bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, berekeje mu Burundi. Abacancuro b'Ababiligi, abacancuro b'Abanyamerika bakomoka muri Amerika Amajyepfo, Colombia, Argentine ndetse na za Mexique, bose ni hariya bari. Operation niyo bari kuzitegurira, ni ukuvuga ngo n'ibikoresho byinshi ibyagurwaga byavanwaga mu Babiligi, byavanwaga mu Burusiya n'ahandi hatandukanye, biri kuzanwa bikurwa mu Burundi bizanwa Uvira. Ni ukuvuga ngo Uvira ni inzira ndende kandi ikomeye cyane y'intambara idasanzwe dushobora kubona muri bino bice, kandi intambara ishobora kuba mu buryo butandukanye twebwe n'ubwo twatekerezaga.